aho bigana, aho bigana. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer. Muri CNRD FRN ibyo byose twarabisuzumye turabyitegereza dusanga bitagomba gukomeza. Dufite rero imigabo n'imigambi yo kugira ngo tuzahangane n'iyi leta. Igisubizo cya mbere ni ugukuraho iyi leta. Aho bigana ni ikiganiro cya radiyo na televiziyo Ubwiyunge. Nshuti bakunzi muteze amatwi radiyo na televiziyo Ubwiyunge, ndabasuhuza. Muri kumwe na Mugwaneza Rafiki mu kiganiro aho bigana. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe ubwoba bukomeye leta y'agatsiko ya Kigali ifitiye General Jeva Antoine uyoboye ingabo za FRN zirwanya leta y'agatsiko ka Kigali. Nyuma y'aka karirimbo turagaruka mu kanya. Ngabo tureba muri bandi ingabo za FRN bisobanura Force de Liberation Nationale. Muherereye hehe? Turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Mugamije iki? Tugamije kubohoza u Rwanda n'Abanyarwanda kandi tuzasubira inyuma. Ngwiki? Akarengane tuzakarwanya kugeza ku ndunduro. Bavuga ngo barabatoragura. Ukuri ni gutsindwa, ukuri kurivugira. Nirwagara bahungarwanya bakarigo gahoro gamaranye mace mwana badahemba cyushuka bagatatana bagatonga n'intwara ya CNL. Kuko cyatire cya mutabazi wasonze ntasukirwa kiraza. Abanyarwanda kandi birage turabasore turabakomando biraboneka. Tufite umugambi umwe wo Tindikora tandika mukanda turika mu gaga kutikana. Bose naze gitera itari. Muri iki gihe leta ya Kigali ibangamiwe cyane n'umutwe wa gisirikare wa FRN. Kubera ibitero byayo yakomeje kugaba ku nkotanyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ibi byatumye leta ya Kagame igerageza uko ishoboye ngo yigizeyo izi ntarumikwa za FRN ziyobowe na General Major Jeva Antoine. Birayinanira. Uku kunanirwa kw'inkotanyi gutsimbura uyu mutwe wa gisirikare bituruka ahanini kuri tagitike ya FRN yo kwataka ibirindiro by'inkotanyi zigacwiragira. Ikindi kandi FRN imenyereye imirwano yo ku butaka cyane. Kubera ko leta ya Kigali byayiyobeye, yakoresheje indi strategy yo gushaka gucamo ibice CNRD FRN, none nabyo byarayinaniye. Kubera ko yasanze intwarane n'intarumikwa ziri maso zikumira umwanzi wari ushatse kuzica muri humye. Ibi byatumye ingabo za FRN zirushaho kuba maso, zihita zikora revolution. Zinahita zemeza ku mugaragaro ko umuyobozi uzikuriye ari General Major Jeva Antoine. Ibi umwanzi ari we leta ya Kigali iyobowe n'agatsiko byahise biyikura umutima, none iri kudagadwa. Bisanzwe bimenyerewe iyo leta ya Kigali yahuye n'ikibazo cy'ingutu idashobora kwikuramo, itangira gukoresha ibinyamakuru bigendera mu kwaha kwayo mu gusebya no kwangisha abaturage umuntu, cyane cyane iyo batinya ko ari we kibazo kibakomereye cyabarinda inkuru. Muri ibyo binyamakuru harimo nka Rwanda Tribune idahwema guhimba ibinyoma, yamara guterekaho ibinyoma ibindi binyamakuru byo mu Rwanda bigahita byakira ibyo binyoma bikandika ko byabikuye kuri Rwanda Tribune. Muri iyi minsi rero ubu General Jeva Antoine niwe ugezweho muri icyo kinyamakuru gisohorwamo ibinyoma bya FPR. Iki kinyamakuru cya Rwanda Tribune ku itariki ya 16 z'ukwa 10 2022 giherutse kuvuga ko General Jeva Antoine ari mu gice gishyigikiye abanyenduga. Naho ku itariki ya 19 z'ukwa 10 uyu mwaka wa 2022 cyongera gutangaza ko General Jeva Antoine ngo yishe General Gaseni waguye mu gico cy'abamayimayi. Mu by'ukuri izi nkuru Rwanda Tribune iri gusohora buri wese yahita azibazaho
akibaza n'icyo zaba zigamije. Aha n'udakuze yakwisobanurira. Muri iyi minsi benshi mu banzi ba FRN babyiniraga ku rukoma ngo iraguye, ariko batangazwa n'uko ihagurukanye imbaraga ndetse ko kandi irushijeho gukomera. None leta ya Kigali iri gushakisha ikintu cyose cyatuma General Jeva acika intege ku rugamba yiyemeje. Ariko aha nanone wakwibaza uti Rwanda Tribune ibi binyoma ibishingira kuki? Nk'uko Rwanda Tribune ibivuga ngo izi nkuru zimwe iba yazikuye kwa Chantal Mutega na televiziyo ye Umusare. Aha wahita nanone wibaza uwo Chantal Mutega uwo yabakorera. Nta gushidikanya uyu Chantal Mutega arimo gukorera umwanzi kubera amakuru ye agamije gusenya, gusa nawe ntazabigeraho kuko ubu nawe yabuze yajya niyagana, byaramuyobeye kandi yaranagaragaye. None se uyu General Jeva Antoine bakomeje gushyira mu majwi yabariye? Uyu muyobozi w'intarumikwa za FRN ari ku rugamba kandi ntiyigeze anavayo, aho ari kumwe n'ingabo muri Nyungwe. Ibi binyoma byose babimuhimbira we yibereye mu kazi ke ka gisirikare ahanganye n'umwanzi ku rugamba, kuko intego ye ari nayo ntego ya CNRD FRN niyo gutsinda urugamba rwo kubohora Abanyarwanda bakishyira bakizana bagahumeka amahoro mu gihugu cy'ababyaye. Agatsiko rero kakaba gafitiye ubwoba General Jeva Antoine uyoboye uru rugamba. Mwese abari bakurikiye iki kiganiro cya radio na televiziyo Ubwiyunge turabashimiye. Mwari kumwe na Mugwaneza Rafiki, naho ubutaha. Urukora rw'igikundi rwose mukanye ntahana batatu yaruta mu kinyange cya rutiruka mu bagenda inyange byageje muri Nyazungu ishema ry'icayinganya n'ubukora ujye maduru naho umushe warogaze yambariye gurubi ndo zagize makiro n'isaka. Mbega nkindi we ko mobile yawe wayihomye mu matwi nagusuhuza ntiwumve uri muyahe? Ndeka Myasiro, ubu radio na televiziyo Ubwiyunge imaze gufungura, ndimo ndumva urugamba rwo kudutabara rugeze. Ngo radio Ubwiyunge? Harya iyo radio niyihegaye? Radio na televiziyo Ubwiyunge ni umurongo uhuza kandi ugahumuriza Abanyarwanda bose nta n'umwe usigaye. Ni radio na televiziyo yashinzwe n'intwarane za CNRD FRN. Kagira inkuru ngo yaba ari ya CNRD FRN? None se wowe CNRD FRN urayizi? Sangiza Abanyarwanda insanganyamatsiko ya CNRD FRN. CNRD FRN ni umuryango w'Abanyarwanda wiyemeje kwereka Abanyarwanda inzira kandi ikabajya imbere mu rugamba rwo kwibohora ingoma y'agatsiko iduhejeje ku ngoyi. Imigabo n'imigambi ya CNRD FRN yizwe neza nk'igisubizo gihamye ku mageza n'imitego itabarika agatsiko kateze umuryango nyarwanda. Icyo kivi kaminuza CNRD FRN yiyemeje kucyusa ifatanyije n'abakunda Rwanda bose nta vangura rishingiye ku moko n'uturere kandi ititaye ku magenzi mu Nyarwanda yagenze. Nizo ntarumikwa se njya numva zikoroza hiyo epfo mu ishyamba rya Nyungwe. Izo ntarumikwa za CNRD FRN wumva ni abasore n'inkumi biyemeje kuruhigura kandi nkubiri yabo nikomwe imbere, ahubwo intsinzi iri hafi kandi ni y'Abanyarwanda twese. Murakaza neza kuri radio na televiziyo Ubwiyunge.